قالی وش گلک آلیان و ادی مفاوقازان جوی ولاتیان هبیه بگشتی هرما کردستان بتایبتیجی اسنو کل دو کیجی بحث کم قامت نوا پارێزگەها دووکێ داینە لێ دیفڕۆژی یانیش بلی قازانج ئەدی گازندەن وڵاتیانیژین هەنە ئەس حەسکم vê carê تایبەتیژی ناوا vê گەشتا دەنگ و باساندا گازندەن وڵاتیان ڕاستەوخۆ ڕوپڕووی ئەدی بەرپرسێن یەکەم vê پارێزگەهێ بکەین بتایبەتیش عالی ڕێڤەبەرتیا کارەبێ و کاپچو ئەوەکی گازندەن وڵاتیان هاتینە وەرگرتن بتایبەتیژی جوان سێ چار ڕۆژادا ئەدی دەنگە وڵاتیا بتایبەتیژی گەلک بلند بیە یانیش عالیەکی و وڵاتیژی خوب حەقت زانش عالیەکەدیژی و حکوومەتت بێژێت ئەف پرۆژە مەدانە ئەم دل سەر پرۆژەیژی بەردەوامین هەر گازندەکە وڵاتیان هەبێت ئەم دێ وەرگرین ئەم دێ دیفچوونێ بووەیەکین سەداسەد گازندەن وڵاتیانە هەمی ئەوەکی دێنە وەرگرتن ژبووی کوب سەداسەد خزمەتە وڵاتیا پرێکا پرۆژەی ڕووناکی بێتە وەرگرتن ئەگەر پرزگرێکی تەکنیکیژی تێدا هەبن ئەوژی دێ یەکسەر نەچۆرە سەرکردن دوی باباتی دا بتایبەتیژی کیا بەرپرسی یەکەمت ناوا پارێزگا دوو کێدا کو پرزگرێکین کارە بێ بێنە چارە سەرکردن حتما ڕێڤەبەرێ گشتی پارێزگا دوو کێ کارە بێە کو گۆڕان کاریەک جی بسەردەهاتی ئەوژی پشتی کو چەندین گلەی هەبینە چەندین گازندەر سەرەبینەش بەروندێژی دی بەڕێز ئەندازیار حازم محمد ڕێڤەبەرێ کارە با دوو کێ وەکالەت نوکەت گەلمدای خودە حەز کتب گشتی سەروی بابەتی ئەم دێ ڕاوستین ئەندازیار تو گەلە بخێراتی بارگرانیەکە زێدەیە کەتیە سەرملێت وەلی دیساژی پیرۆز بێت پیڤایەکی هین بشن خزمەتەکە باشترش جاران ژید وی باریدا بکەن جارێ دەستپێکی پێنگاوێن یەکەم پشتی وەکالەت ئەف پۆستە وەرگرتی ڕێڤەبەرێ گشتی کارە با دوو کێ وەکالەت پێنگاوێن یەکەم بوو وەرگرتنا گازندەن وڵاتیان و چارەسەرکردنا پرزگرێکان ji bo proje ronakî çi bîne? Bele. Navê Xwedê mezin Livan dest pê kêpxêrana Kanalê Kurdistan 24 kebûbîna Robî Serê piştî postê xwe me ewel girtî wek cê rêveberê giştî kareba parêzgeha Dokê Wekalet û dîv hojdariyetê Cenabê Wezîrî û hatine serxeta Serokê Hikûmetê Xweşbextane bo çareserkirina gîrogirift û gazdê û gilê xelkê parêzgeha Dokê bi taybetî qaza Dokê her demil dest me kombîn girêdanê li gel rêveberê xwe gel qaymoqamê gel parêzgarî gel Cenabê Wezîrî ku dîvçûn û haydarî kêşew girêftê xelkî bin şinêzik û kam ça bişên aman gîrogirifta çareser bikin. Mezintirîn gîrogirift çi biye? Yani eva ku nava kombûnê dahatiye behezkirin ku bizîtirîn dem dîv rastpardeyên Serokê Hikûmetê serpirastin çareser bikin. Bele. Êkişî mezintirîn girifta bû ku kareba xelkekî hata birîn egerî wê çendê ku parê karebê nehat bodan ev jî bo wê çendê zivrî ku hindek kêşe teknîkî jî ihtimal layê me jî hebin wekî rêveberiya kareba duhokê ya jî sistemê me yê karebê ku bo çendîn heyva hinda parê xelkî kelekek bu ket bo serî pisola karê heyvana negeh bo havolatiya ku her pêtivê her sîh roja bigehte belkî ya boya not roj û 120 roj jî ev boya gerê ku parekê mezin keleke bo ser havolatiya û dîv sistemê tivî ev pare hemî hat badan heta kareba bo zivrî bave. Yani yaş hemiye masir birîna kareba beşekiş beşdarbûyên proje ronakî bûye hatiye birîn. Belê. Xelek narazî bîne. Çend welatî bîne karebê wana hatîne birîn? Kareba wana, malê wana. Rastî rêjeka sinûrdar bû çünkü eger tu berawerdî bikê gel ew pişikdarê me heyên parêzgeha Duhokê ku ke nav sistemê ronakî da 111,000 pişikdar mêtên besil qaza Duhokê wekî min dîtî jimareka geleka sinûrdar bû. Teqrîben. Yani ihtimalan net bû ek sadê jimara pişikdarê parêzgeha Duhokê. Yekem behsê 111,000 bikin. Eke 1000 kes jî hat bin ev nabire 10 sadê. Ji rêjeka sinûrdar bû. Baş. Eş wê rêja sinûrdar êdî dê karebana êta zivrandin dê karebana êta dan yan jî heta parêt xwe nedin karebê nav berdin bu wana. Bele xoşbextane eldîf rastpardet Serokê Hikûmetê Wezîrê Karebê hinda asankarî hat nekirin bu vê çendê ew asankarî vî şêweyî bûn ku hevolatî yê pêgî de tinê yê ek heyv parê duemîn pisola karebê de ku ew jî heyva du bû ku ew paret bîte parekê sinûrdar nevekî wêre ku parekê zor bît û pêş çendê hevolatiya hemî hatin amade bûn parê heyva du bidin û kareba û hata zivrandin. Yani şert nîne ew deynêt karebê berîn û keberî proje ronakî ser welatiyan bêt hemî deyna bide dîfra karebî bê pirzgirêk bi wana bête dan. Nexêr ne piştî Çi peywendî bi deynê berêvenîne. Bele piştî ev biryarê nî hatin dedan û piştî berê Serokê Hikûmetê hatiye serxet bu vê çendê ew parê kevin
همی بونه خر سر هفولاتی تنی هفولاتی پیگیره یک هیف بدتن دا کارابایی ببزوری یعنی تنه حیوان پاره خوب بدون بله و کارابانا 24 دمجمه آخر هیف او دینت برید چلین چه بحثکات یکرن چه دینه دان او دینه چه پشک تایبتیش شالی ولاتی و بندان درستی مجاریا نیه او پاره دیپتا خر سر هفولاتی اکید پروسیجر کو مکانیزم که باید دانن کجا و خراج بدن اکید دیپتا شیوه قصد بس کادی چی شواز بیت امن هیف یارن مایدنی گلک باشه دا بین سر اصل بابتی او جی نرخ کاره بکو ولاتیت بیشن یه گرانه یعنی دنک وکی نرازیبین بد نرازیبین گل جراب زیده ای وجیتینه بحث کردن لیدی ساجی داخازین ولاتی ها وید بینه برچاف گرتن و داخازیت وانا بینه جب جی کردن بجماره اگر بوم بحث بکی یعنی پاری کاره به اوید زیده بینه مثلا بونمونه چند ولاتی بینه هاتی نه گازنده کرینه گوتی نه پاره ما گله که شوی زیده تره پاره که خیالی وکید بیشن شوی کاره با کو مصرف کری چند دیدیشی پاره وانا گلک معقول هاتیه کاره باشی وانا خرج کریه برانبرش دا پاره که یعنی کیم جی بو هات بله راستی گازنده و گلیت هاولاتیا سرسر ما و سرچاوید ما ام تفیر پانوا بچین و دیفچونه که جدی سر بکین بس دیف او داتایت مهین کو مل سرور پروژه خوی کاربا 24 دم جمیری اینا نداره جمارا پیشکدارت ما اوید پاروا هیوا دو 50,000 دینار کمتر هاتی 31,300 پیشکدار بون و او پیشکدارت پارواش کمتری 100,000 جناب اندازیاری 31,300 پیشکدار اول پاروانا چند بوهاتی هیوا بن 50,000 دینار بن 50,000 بله بله یعنی کارا 24 دم جمیری وانا هبیه اوه هیوا دو یه هیوا دو یه بریا کو پرزگری کو آلوزی چه بله بله اوه هیوا دو چونکه ما بخو وک سامپلک هیوا دو ورگت گله باشه بو وچندی بله 50,000 کمتر زیاده تری چندش ساده تقریبا بیت نزدیکی 30 ساده باشه یه دیفرا بونمونه او پیشکدارت کمتری 100,000 32,900 پیشکدار بون کو گل اوه دیتر بنا 64 ساده او پیشکدارن اوه پاروا کمتری 100,000 بوهاتی هیوا دو او پیشکدارت کمتری 250,000 دینار عراقی بوهاتی جمارا رجاوا گل کابلنده کد بنا 88 ساده 88 سادش پیشکدارت ما پاروا هیوا دو کمتری 250,000 دینار بویا چندش ساده 88 ساده بس او اوید که هو صابوهاتی کمتری 250,000 بله مالت وانا مثلا دیفچونک بوهات یکرن که آیا مالت مازن بینه گلک عرب خرج کریل کیجنافچه که بین اول برچافاتی و برگرتن چی رنگ مثلا مالک بچیک بد 250,000 بچوبن بله راستی اکاک جوان نسبت مزختنا کاره به چه پیوندی قباره مال ورینه چون وقت اکس پسپورک دی مجال بیجم یا پتر اگر دا آمیریت وید ناف مال دا چه بیتن شقه که بچیک جبید بس گله آمیریت صرف کنه کاره به همون کی سپلیت و گیزر و هیتر و اف آمیریت هنی چه بید مالک مازن بیتن بونمونه هاوینه بخو مباردی در تشوری بسار کرنی اوی ها مباردی در تشوری هاوینه از پیش راستن پارینا گه تا 50,000 دینارش وجا پتر یا پیوندی گیری دا آمیریت و مزاختنا و آمیراج و چه بید آمیر هبین مزاختن خورک بیخیتن وجا بو چنده هاولاتی ما ام حس کن همی تدبیر بکن مزاختنا کاره بده نپتویه بونمونه گیزر حمامی 24 دم جمیره هل بیتن سبدیتا 24 دم جمیره هل بیتن تبیتن دا تدبیر بینه کرن بو ویچن باشترین ریک چیه مثلا کاره بیت خرج کرن بیت ابکارانی جالی ولاتیا ولی گله پاره بونه چن بونمونه درسته پیک و همی آمیرا بدیا شولی دی مفای جوار بگیری دی فراجی یا تا پتوی پی هی یان جدویت ایک آمیرا مثلا بونمونه حمام گرم کردن گیزر کاره به گل دا سپلیت شول کی گل دا مثلا آمیری دیت کاره به پیک و بین شول کردن رنگ پاره کی زیرتر بو ببید یان جی باشتره و آمیرا دیف پتویا خو اوه هل کی دی تمرین یدی کو تا شول په خلاص کړی دی کار په کې اوه تا شول په هی کیشک باشترین ریکه باشترین ریکه جوان هندک آمیری تنیت مال دا پتوینا که تر توپ تمرینی بونمونه صار کردن مجمده یان سلاجه ام بیجنی پتوینا که حوالاتی و تشتاب تمرینی چون که اوه گله کاره به نامزدن و کار پیکرناواج نه بردامه بونمونه وقتی
بفرجر انصار كير كارت كتن وقت جات حدا كي افو كومبريسور اوتوماتيك دي كهرباء جيفا مرينتن بجا اس بيجمع هولاتيا بتفينا كت اف اميريت اساسي وكي سلاجو مجمد بتمرينن وتشتدرس اما وكي جزاري حمامي او انكو كهرباء جلت مزخن سبليت جل كهرباء مزخن اوانا تدبير تدا بتكرن وقت بي تي في بيتن ديف قدر بي تي في اخو او بيتكن کاریگریت آمیرت کفن هی زیده کاره به صرف کن مثلا پرزگری که تکنیکی تدابطیان جی کفنه چکی بری دو روزاشی ما بابتک بحث کرگی زرت کاره به اگر هیتری و نکورن رنگ کاره به زیده صرف کن چه تشتک بو راسیاوی بابتی هی باب اول شيء سنور دار نجلك كارتي كار سيرفيشاني بس بتر كارتي كار امير مثلا تكنولوجياويه كيفن بيتبونو منوكي سبليت او سبليت نوكيت انفرتر ونا انفرتر سبليت نورمال ام دي بيجني مزقتناوي قالك بتر اشياء انفرتر احتمال مزقتناوي هكا دو جهنم بيت قالك نزكي دو جهنم اما وكي جزر حمامه چطور گذر 3000 دانیان 1000 دانیان 2000 دانی او پتر گریدا پیشنده که او گذر دی چند کاری دا بیت کورتی مجده که خوش ته هست دمایی که اگر بیش چهار سرکردن پیک جاری و پرزگری که انا یا خودی سپاسی ده سروکی حکمتی کو خواهیداری بابتی که اون وکی نزدیک هاتیت ناف بابتی دا گل جناب وزیر هات دو که دی هندک رکار اینه کرن ان شاء الله با آسان کاری هولاتیا او رکاره اكيد دل خوش كربن و اكشوانا مثلا وكيما اما جابي كيليكو برينا كاربي بس دي هولاتي ان بشك دار دي اخر هيف حق كاربي ذات جاري قري ام سرنا كاين اجباري كو بذات وعندك ركاره دي ان شاء الله دينا كده ان شاء الله بي كي باشتر خدمت اولاتيو بيت ان شاء الله گازن دنوانا جي برچاف بيله ورگرت مدازير حازم محمد رفا بري گشتي كورا بدو كي باكالات قال ممنون تدقل مداوي قال بخيرات بس بس